Ćao društvo, dobrodošli na moj YouTube kanal Iron Fitness. Nije me bilo neko vreme na YouTube-u, to je zato što sam imao neke poslove, ali evo sad je to hvala Bogu završeno, pa se ponovo vraćam u igru snimanja i izbacivanja videoklipova. A u današnjem videoklipu sam spremio jedan blitzkrieg napad na tricepse, odnosno na pružače nadlakta. Ovaj videoklip neće biti dug, zato što me nije bilo neko vreme, pa ajde da krenemo sa kraćim videoklipovima za početak. Dakle, napad na triceps. Ovo je veoma jednostavna metoda koju ćete videti. Kombinacija je koncentrično-ekscentrične kontrakcije i izometrije. Dakle, veoma je jednostavna, a osjetit ćete kako razbija triceps, osjetit ćete pojačanu pumpu, ludilo od metode, a kažem, veoma je jednostavna i svako od vas može da je primeni u vašem treningu za tricepse. I ne samo za tricepse, već i za ostale mišićne partije. Kako se ova metoda izvodi, vidjet ćete odmah. Da probam ovu metodu da opišem što jednostavnije, dakle uradite vašu planiranu seriju propadanja, na primer u mom slučaju, evo, odlučio sam da u jednoj seriji radim po 10 propadanja, znam nije nešto, ali je za snimanje sasvim dovoljno, pazite na rep timing, odnosno brzinu spuštanja i podizanja, najbolje bi bilo da se sporije spuštate, a eksplozivnije podižete, ali nije bitno kako vi odredite, dakle u ovom slučaju ja radim 10 ponavljanja i kada uradim 10. ponavljanje ja neću samo se skinuti sa sprave i tu da završim seriju, ne, nego ostajem u izometrijskoj kontrakciji jedno 10 sekundi, odnosno brojim do 10 u sebi. Znači ova izometrija je veoma važna, dakle kod ove izometrije je veoma važno da vam ruka nije totalno opružena u zglobu lakta, već samo je malo savit u zglobu lakta, da celo opterećenje padne na vaše tricepse. Osjetit ćete da vaši tricepsi posle tih 10 ponavljanja ili koliko vi nameravate već da uradite u jednoj seriji, osjetit ćete dakle u izometrijskoj toj kontrakciji da vaši tricepsi gore i da se još veći i da dolazi do još većeg dotoka krvi u tricepse. Dakle, odlična je pumpa, razara triceps, probajte da uradite sve serije propadanja na ovaj način i vidjet ćete da će vaši tricepsi sasvim drugačije da izgledaju posle ovakvog treninga, odnosno ovakve metode. Toliko od mene za ovaj videoklip, rekao sam neće dugo trajati, da vas podsjetim kao i uvek, slobodno dođite na moje treninge, dakle sa mnom da trenirate ili pod mojim vodstvom, bez obzira koji je vaš trenažni cilj, povećanje vaših atletskih performansi, znate već šta tu spada, brzina, snaga, izdržljivost, fleksibilnost, tako dalje, ili jednostavno želite da povećate mišićnu masu, skinete višak telesnih masti, tonizirate vaše telo, ma šta god, koji god imate trenažni cilj, kontaktirajte me, pozovite me ili pišite mi, izložite mi koji je vaš trenažni cilj, ja ću vama kako izvodim svoje treninge, odnosno kako izvodim uopšte treninge, gde ih izvodim, koja je cena mojih treninga i mislim da ćemo se veoma lako dogovoriti o našoj budućoj zajedničkoj saradnji. Ako iz nekog razloga ne možete da dođete na moje treninge u svakom trenutku, dakle 24 sata na dan, možete da naručite da izradim kompletne mesečne planove treninga i ishrane. Sve ove planove izrađujem striktno prema vašim ciljevima i potrebama, tako da izvolite.
I na samom kraju, u svakom trenutku, isto kao i planove, možete da naručite vaš primerak DVD-a pod nazivom Iron Core. Dakle, taj DVD sam usmerio posebno na jačanje trbušnih mišića i mišića donjeg dela leđa, dakle core. Moj kontakt se nalazi ispod videoklipa u opisu videa. Do sledećeg gledanja, vidimo se.